Yes, ibihe byiza ko wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora bikugendekere gutyo. Ni by'agaciro gakomeye cyane ko baraseze support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubageza amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse na gospel na sport. Ahabonetse amakuru hari hose Sano Empire iyakugezaho mu bambere. Uno munsi rero twanyarukiye ku itangazo ryasohowe na polisi y'igihugu ariko mu ishami ryo mu muhanda, aho bari gutangaza yuko bitewe n'ukuntu abashoferi ndetse n'abamotari bakomeje kugenda bivovota kubera amakosa bagenda babandikira mu buryo bo badasobanukiwe, ndetse polisi ikagaragaza yuko rwose ari ukubera yuko abantu baba bashaka kutumvikanisha yuko amakosa baba bakoze aba afite uburemere. Ubu ngubu rero bakaba bari gutangaza yuko mu rwego rwo guca abantu bavuga yuko baba barenganyijwe, ubu ngubu mu muhanda hagiye gukoreshwa ikoranabuhanga ridasanzwe, kuko abantu benshi bari bamaze kumenyera yuko polisi ikoresha amakamera yo mu muhanda, ndetse abandi bakavuga yuko rwose itsimba amakamera ko ari uguhisha kandi yahishe. Abandi nabo bakavuga yuko rwose ibi bintu bidakwiye byo kugenda ngo batsimbe amakamera, ndetse abandi bakagenda bavuga yuko rwose izi kamera zibafotora kandi bagendeye ku muvuduko uba uri ku byapa, bakabaye banahindura ibyapa bakajyanisha n'imivuduko bashaka, kuko umuvuduko mwinshi ari we uteza impanuka. Polisi y'igihugu rero yatangaje yuko igiye gukoresha za drone mu muhanda mu gukontorora umutekano wo mu muhanda, ndetse abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko rwose byaba byiza kuko izi drone zitazagira uwo zirenganya, bitewe n'uko abantu bahabwaga kano kazi ko kugenzura ibinyabiziga bose wasangaga bamwe bavuga yuko rwose baziraga kuri misiyo, ugasanga umuntu niba aparitse ahantu kandi atari mu ikosa ugasanga bahise bamwandikira. Ariko ikibazo cyabayeho ni uko abantu bavuze yuko rwose nubwo bimeze gutyo ari byiza, ariko ku bantu bamwe na bamwe batangiye kugaragaza yuko izi drone ari imbogamizi kuri bo, kubera yuko niba bashyizeho izo drone batari bakosora ibyapa byo ku muhanda, zizajya zibandikira nk'uko n'ayo makamera bandikira, kandi bagendeye ku muvuduko uri ku byapa, bikatungurana. Ndetse abandi nabo bakagenda bavuga yuko rwose izi drone ziziye mu gihe, kuko n'abantu bakoreshaga umuvuduko ukabije n'izo drone zizajya zishaka izo mpamvu ziri gutera uwo muntu kwiruka bidasanzwe. Ngayo nguko rero.